Alright. This is Set Girl Entertainment. Guys, umeze mute? Hey, my name is Kola Zone. Ibintu bimeze bite? Nizere yuko mumeze neza, mwatangiye umwaka wa 2023 muhumeka uw'abazima. Kandi ibintu nizere yuko ari sawa, ari fresh sana. Abo bitameze neza reka mbanze mbabwire yuko uno munsi ntago bimeze neza, ariko tomorrow Imana ishaka guhindura amateka, ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma reka nze mbabwire yuko birakwiye yuko duhera kuri no story iri very trendy nowadays, iri ku mutekano uri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo. Abaturanyi ibintu bikomeje kutagenda neza, aho umuhanzi uzwi cyane muri kiriya gihugu cya DRC ariwe Antoine Christophe Mumba, uzwi mu muziki wa Congo Kinshasa nka Koffi Olomide, usanga bidakwiye yuko igihugu cye buri gihe gihora gishyira ibirego byacyo ku Rwanda, akavuga ko ibibazo bya Congo ari iby'abanye-Congo ubwabo, ubundi bakagombye kuba badiringa nabyo. Uyu muririmbyi rero ukimenya bose ariwe Koffi Olomide, mu kiganiro aheruka kugirana na kimwe mu bitangazamakuru byo muri Congo Kinshasa. Congo Kinshasa imaze igihe irebana ayingwe n'u Rwanda kubera ibirego bakomeza gushyira ku Rwanda, just bavuga yuko ngo u Rwanda rufasha cyangwa se rutera inkunga M23 ikomeje kubamerera nabi. Umutwe wa M23 umaze umwaka urenga urwana n'ingabo zawo, ubwo ni FARDC birumvikana. Ni umutwe u Rwanda ruregwa gufasha cyangwa se guha ubufasha ku mpamvu abanye-Congo bavuga ko ari zo kuba rugamije kwiba amabuye y'agaciro. Nawe unyumvire, ukomeze unyumvire neza. Iki gihugu cyabo rero nubwo rwo rudahwema guhakana ibyo birego, Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari mu bamaze igihe bakwirakwiza biriya birego, ndetse anakomeje kuririra amahanga asaba yuko yafatira ibihano u Rwanda. Ikibazo gikomeje gukomera cyane, tutazi ngo bizaherera hehe. Ku bwa Koffi Olomide, ndavuga cya kirangirire turimo turavugaho, ku bwa Koffi Olomide ngo ntibihagije kuba Congo Kinshasa ihora ishyira ibirego ku Rwanda, kuko ikibazo igihugu gifite ari abanye-Congo ubwabo. Uko niko abyivugira. Yavuze ko kandi u Rwanda niba rwiba 10% cyangwa 20% cyangwa se 30% by'umutungo igihugu cya Congo gifite, eske 80% isigaye wabugirira akamaro abanyagihugu kameme. Niko bivuga, gusa akaba atari ko bimeze. Yakomeje agira ati rero niba koko abayobozi bafitiye urukundo rw'igihugu cyabo, kuko buri gihe bahora bavuga ngo u Rwanda, niba abanyarwanda kuko babigenza gutyo bakagira 10 ko byagenda kose, yabaye nk'uvuga yuko batarenza 30 kameme, none se 70 isigaye cyangwa 80 isigaye ajyahe? Nicyo kibazo yibaza. Ntabwo dukunda igihugu cyacu. Uwo muhanzi niko yakomeje avuga. Umwanzi wa DRC ni abanye-Congo ubwabo. Wumve yuko n'abaturage bakiriya gihugu ubwabo batabyiyumvisha neza. Koffi yavuze ko DRC inafite ikibazo cy'abayobozi badashoboye, bijyanye nuko usanga abayoboye igihugu baha imirimo abavandimwe babo, inshuti zabo, abakunzi babo, batagendeye ku bushobozi bafite. Urumva yuko ni ikibazo bifitiye, kandi iki kintu noneho cyavuzweho na papa ejo bundi yakivuze, aravuga ati kabisa mukureho umuco wo kudahana. Muhane umuntu nimba afite ikibazo cyo kuba arya amaruswa, you have to be sure yuko uwo muntu icyo kintu akiryozwa. I'm sorry. Yunzemo hejuru y'ibyo byose avuga ati usanga abanyagihugu ari abantu bahora binezeza, batagira gahunda, bibinebwe. Ube ko yagini deep arabivuga neza, arabisesengura. Ibi bintu bituma kiriya gihugu kidatera imbere na gatoya.
umuvandimwe Koffi Olomide ari we ikirangirire rwose. Koffi Olomide abantu benshi baramukunda, ndabizi n'abanyarwanda benshi muramukunda mu ndirimbo ziwe zigiye zitandukanye. Iyo ariyo story twari dufite kuri Koffi Olomide.